Da li si se ikad zapitao da Bog radi u tom životu? I onda kada ta čuda ne vidimo. Možda ne vidimo ta čuda odmah, ali postoji 10 razloga koje ćete vjerovatno i vi prepoznati da Bog radi u vašem životu. Dragi gledatelji, sa nama je Daniel Poropat sa kanala Povratak pravim vrijednostima. U slučaju da ga niste zapratili, odite na njegov kanal, ima jako dobra predavanja, podržite ga, tako da cijenimo svakog koji radi kreativan rad, a pogotovo kad to radi na duhovnoj osnovi. Tako da, Daniel, evo, dobrodošao. Drago mi je da ćemo provesti zajedno vrijeme i da ćemo govoriti o jako važnim temama. Ti si pastor, što znači da onako kompetentan si za ovakve teme i mislim da ćemo proći jako dobre stvari što se tiče ovih 10 točaka o znakovima da Bog radi u našem životu. Hvala Goran na pozivu, vjerujem da ćemo imati ugodan razgovor, jedno lijepo vrijeme da pričamo o važnim duhovnim stvarima. Idemo na našu temu. Jedan zanimljiv stih koji me naveo na ovo razmišljanje o ovih 10 točaka zapisan je u Izaiji 58. poglavlju 11. redak koji kaže: Gospod će te voditi bez prestanka. I stavit ću ja ceo stih, ali šta mi je bilo zanimljivo? Zanimljivo je to da nekada da mi kao ljudi ne razmišljamo koliko nas Bog vodi i koliko je On prisutan u našem životu. Bez obzira da li smo vjernici ili nismo, a da li smo ateisti, agnostici, da razmišljamo dublje o tome ili ne, nismo svjesni da je Bog prisutan u našem životu. I zato hoćemo proći ovih 10 točaka da baš provjerimo i da svako od nas može provjeriti da li osjeća i vidi kako je Bog prisutan, bez obzira da li ga mi prihvaćamo ili ne. Da li osjećaš nekad unutarnji nemir koji te potiče na promjene? Pa evo, sad možemo spomenuti i trebamo razlikovati. Postoji onaj unutarnji nemir koji dolazi iz nekakvih vanjskih utjecaja. Uh-huh. Zapravo mi smo bombardirani različitim događanjima koji može zaista čovjeka uplašiti i sve ono što gledamo, bombardirani smo negativnim tim nekakvim vijestima koji mogu zaista izazvati jedan unutarnji nemir zbog tih, znači, vanjskih utjecaja. A drugo je unutarnji nemir zbog nekakvih nesavršenosti našeg karaktera. Mm-hmm. Dakle, mi smo svi nesavršeni i ako dođemo do te neke spoznaje da imamo neke stvari koje nisu dobro u nama, jednostavno osjećamo taj unutarnji nemir. Zašto? Jer možda još ne znamo na koji način bismo to riješili i kako bismo nešto poduzeli da bismo te nesavršenosti našeg karaktera promijenili. Tako je. Ali, na primjer, prije nego si postao religiozan, sigurno si imao nemir. Onako, nisi znao da ga riješiš. Danas kad poznaješ Boga, znamo kako da riješimo stvari, damo Bogu ruke i kažem: Bože, ti to riješi. A kako je sa ljudima koji onako imaju taj nemir, nemaju svijest o Bogu? Evo, jesi ga osjećao nekada prije toga, prije nego što si povjerovao u Boga? Pa zapravo ne mogu toliko daleko ići u taj, recimo, nemir. Da li sam ga osjećao? Sam bio relativno mlad, bio sam dijete. Mm-hmm. Ali evo, mogu dati jedan primjer gdje sam jednostavno bio u sredini zajedno sa mojim, recimo, vršnjacima koji su bili, 9-10 godišnjaci, i ono što je mene jako zanimalo me duhovno, zanimalo me Biblija, zanimali su me priče, zanimalo me Isusov život i to je jako lijepo predstavljeno tamo gdje sam to normalno slušao. Ali ono što je meni izazvalo nemir, mi sad pričamo o Isusu, pričamo da on je bio kakav je bio, dobar je bio, pažljiv je bio, pomagao je i tako dalje, znači samo dobro. Da. I onda izađemo vani i onda se počnu jednostavno tući ili psovati ili tako dalje. Mali klinci, mi smo bili djeca. Da. I tu sam već osjećao kako to sad, to nešto ne štima, ne. Učimo jedno, kako, što nismo sad naučili? Ja sad vani izašli, i to je nešto što sam odmah primijetio, da nije u skladu sa onima što smo učili. Da, zanimljivo kad sam ja imao 16 godina i tad sam ja prvi put osjećao nemir neki koji nisam znao da objasnim. A taj nemir se događao kada sam ja navečer postavio sebi pitanja, pa kakav je smisao života? Je li uopšte, postoji neki smisao? U školama je bila teret,
kod mene, moji doma su bili dobri kao ono, prema meni, sve to bilo super, ali nikad nisam onako ne kliknuo, ja sam mojima nas najbliže i onda kao da sam bio tu negdje stranac, znaš, nakon naš upao u ovaj svijet. I onda sam razmišljao, Bože, pa je li ovo život? Znaš, ako je ovakav život, ja ne želim živjeti. Znaš, ako škola prođe, onda u to vrijeme, znaš, ako neke vojne obaveza, pa onda posao, dobiješ djecu, obitelj, znaš, sve ono što ide redom, umreš, je li to smisao života? Ako je to smisao života, ja ne želim tako živjeti. Ako nema ništa izvan toga. I to je za mene bilo onako, i nisam znao kako da odgovorim na Ozbiljno si razmišljao. Pa, to me potaklo i plako sam nakon noću, znaš, onako, nema odgovora. I mučiš se kao šta je, Bože, jel ima, a ja ne želim ovako živjeti. I onda prošlo 2 godine dok ja nisam došao do Biblije, koja onda kad sam počeo čitati nakon nekog vremena, onda shvatio, šta je smisao života, postoji nešto što je naš Bog stavio i to je vječnost koja nije ovakva, nije okraj, postoji nešto iza toga. Da. Pa da, vrlo ozbiljno, kažem, stvarno si razmišljao. Ja sam već u tim godinama, kad spomeniš 16. 17. Onda već sam počeo opet tragati. Mm-hmm. Dakle, neko vrijeme sam se malo udaljio od duhovnosti, nije me više toliko zanimalo i vratio sam se kasnije upravo u tim nekim godinama. I to su zapravo godine kada počneš razmišljati o nekim temama, osjećaš se odrastao. Ja sam mislio da sa 17 godina da mogu već, ne znam, možda naći curu, ženu i to sve tako sam razmišljao vrlo ozbiljno. No, vidio sam da nisam još zreo, tek kasnije sam to shvaćao, ne? Da. Ali ono što sam osjetio upravo taj Božji poziv. I to je nešto što ne mogu zaboraviti i sad da ne prepričavam onako baš opširno, ali želio bih samo spomenuti da sam išao proučavati različite vjere, religije, različite duhovne literature, čak i izvan kršćanskih, tako da bi mogao doći jednostavno do nekog odgovora i to sam osjetio taj unutarnji poziv. I naravno shvatio sam nešto što kaže u Mateju 6:33, ali tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu i sve će vam se ostalo nadodati, evo piše u Bibliji. Da. I to je nešto što sam isto shvatio da su neke vrijednosti puno važnije nego ono što sam trenutno i čime sam se trenutno bavio. Da. Upravo to, znači, i ti i ja smo primijetili taj, kako nas Bog poziva. Da. Mislim da onako, nismo vidjeli to odmah, ali smo onda kroz neko vrijeme shvatili, šta je to? Šta je to što utiče na nas, znaš, da nas mijenja i da idemo nekim drugim putem, osim onim puta koji smo do tada išli. Da. Tako da mislim da onako da i gledalci imaju sličan vjerojatno osjećaj i da onako to želimo da prepoznaju kroz naš razgovor. Da, dakle, taj unutarnji nemir, to je nešto što zapravo te potiče na razmišljanje, nešto što je sasvim normalno. Mi automatski hoćemo riješiti neki problem, isto tako se radi sa nekakvim nemirom. Kad osjećamo nekakav nemir, mi želimo to riješiti. I to je na neki način dobro što to osjećamo, jer onda znamo da trebamo nešto pokrenuti, da trebamo naći nešto bolje, kako bismo to eliminirali ili izbrisali, ako je moguće. Da. I pozvati nekoga da nam to pomogne, a to je taj... Baš onaj koji nas poziva, njega da pozovemo u naš život da riješi taj problem. Da. Dobro. Onako, počinješ primjećivati kako Bog u nekim sitnim stvarima radi u tom životu. Znači već ga imaš negdje malo u svijesti Boga, razumiješ da je on tu i prisutan, ali sad počinju ti prvi koraci, onako, u kojim stvarima si ti prepoznao, Bog u sitnim malim stvarima radi u mom životu. Imaš neki primjer? Pa evo, u tom kontekstu što smo rekli, ako tražiš nešto što je vrijednije, znači kraljevstvo Božje, odnosno pravednost njegovu, dakle ja sam težio da budem, da slijedim ispravno onoliko koliko sam znao, koliko sam mogao kao recimo tinejdžer, želio sam ispravno slijediti Boga i želio sam biti drugačiji od drugih, naravno u pozitivnom smislu. Da. Primijetio sam da Bog upravo je počeo raditi na tome da mi je dodavao stvari koje su meni bile potrebne. I sad to su te sitnice, a zapravo to je nešto mene osvijestilo da Bog radi u mom životu. Dobio sam upravo neke stvari koje su mi bile potrebne. Nisam ih trebao ni kupiti. Jednostavno,
dobio ili na neki način nekom je drugi kupio. To su sitnice koje su meni zaista sad u tom trenutku možda trebale, a nisam ja se potrudio, a dogodilo se da sam nekad samo pomislio joj kako bi to volio i naravno rekao sam joj Bože, to bi meni trebalo tako nešto. Sad to treba kupiti, mislim nije to tako niti jeftino, Da. ali evo dogodilo se da sam više puta takve neke stvari dobio, nisam uložio ni cent, ne, što bi se reklo. To je fascinantno. To točno se vidi da je onako, neko te čuje, zna tvoje želje i ispuni tu želju. Kroz neke druge osobe neke ili druge kroz osobe. neke prilike, ne? Da. To se dogodilo, da. A danas, na primjer, znam da smo pričali o kad idemo, odeš u grad i onda odeš tamo negdje u centar i znaš da nema mjesta za parking. Aha, da. Pa mene je bilo zanimljivo kad si mi rekao danas da, baš smo razgovarali o parkingu, ja sam rekao, ja se molim Bogu da nađem parking. A ne, ti kažeš, ja se molim Bogu i kažem, ti znaš da ja trebam parking i već je tamo u sigurnom mjestu, ti imaš malo više u većem više gradu vjere. sam bio, da. Da, više vjere. Da, kad pričam baš o parkingu, ja bih morao isto primjer kazati, došao sam nedavno, prošle godine, dakle u Zagreb, iz mjesta gdje nemaš problema za parking. Meni je plaćen godišnji parking i uvijek se nađe mjesto i kad je najveća gužva i tako dalje. I dođem ovdje u Zagreb, šta je ovo, tražim 2 sata parking, nema parkinga, šta je ovo, ja ok, to je samo možda jedna večer, dođe drugi dan, ne, i opet isto na večer, oko 10 sati ja tražim opet sat i pol parking, ne mogu naći, nigdje kružim okolo. Zovem suprugu Sabinu, kažem, Sabina, znaš šta, vraćamo se natrag u Rovinj, samo zbog parkinga bi odselio opet natrag, vratio bi se, ne. To je grad ali veliki. to je nešto što za mene novost, ne možeš naći jedno mjesto. Da. Tako da nakon par dana Naučio si. dobili smo, ne da sam naučio, nego nakon par dana dogodilo se nešto što je vrlo, vrlo bilo očito da je Bog učinio neko čudo. Tu gdje jesmo, upravo vlasnik nam je ponudio parking koji je rampom i jedno rezervirano mjesto. On je rekao, gle, ajde, daću ti ja taj parking, s obzirom da znam da imaš djecu, moraš tu biti, moraš izlaziti, moraš ulaziti. Teško je naći parking. Da. I sad imamo siguran parking koji je 20 metara od stana. Ne? Hvala Bogu, na tome stvarno. Da. Pa ja znam kad odem tamo do knjižare, znači ona se nalazi tamo na Ilici, već tu na blizu trga, tu nema di stati, to nema ništa. I onda vozim se i to što sam ti rekao, to je onako zanimljiva stvar. Mi nekad možda podcjenjujemo kao, pa šta bi sad se ovo brinuti, o našem parkingu, odi nađi parking, ali kao, zar on nema neka pametnija posla, nego sad ide tebi traži parking ili oslobađati mjesta. Ali to su te male stvari na koje, zašto ne bi provjerili, jer Bog stvarno će se brinuti u takvim stvarima. I onda, već, to što sam ti rekao, već krenemo doma i ja već znam da će Bog pripremiti mjesto. To je interesantno. Ja se vozim i onako osjetiš kao vozi ravno i odem u ulicu koja tamo kod stare glazbene i ne smijem se zove ta ulica i tu onako točno kao da te onako navodi nešto, znaš, kao onako pogledaj i ja dolazim, prazno mjesto. A ispred mene je bilo 4 auta koje su prošla je ošla tamo negde i znači ja sam ne možda bojazan da će oni tu stati, znači, kao da ti Bog rekao, idi, ja imam mjesto za tebe. Sakrio je mjesto za tebe. Da. Ovim drugim vozačima. Da. Ali koliko puta se dogodi da onako dolazim i još gore gužva, nešto događa u gradu, neka manifestacija, onda bude puno onak mjesta zauzeto i šta sad, sa istom vjerom kad ideš tamo, ti sad dolaziš i vidiš da ljudi neki sva 4 čekaju i odjedanput 2-3 izlaze u tom trenutku i ti biraj mjesta gdje hoćeš, znaš. To su tako male, sitne stvari koje nakon, šta je to Bogu napraviti? Ništa, ali pitanje je onako, tu mi gradimo našu vjeru, znaš. Tako da ovaj stih u Jakovljevoj poslanici 1.17, sva dobra darežljivost i svaki savršeni dar od ozgoje. Znači silazi
od oca svetlosti. Da, i u ovim malim sitnicama, kao što si rekao, parking koji ti treba trenutno Tako ili je. momentalno, Tako je. to je nešto što moraš cijeniti, biti zahvalan Bogu da si našao u tom trenutku, da je riješio problem. I ja posebno, ja sam dakle riješio trajno problem koji bi mogao postati jednostavno mukotrpno, jednostavno tražiti sad svaki dan parking, zamisli sad ići 5 puta što moramo odlaziti i sa različitim obavezama, tako da evo, to je ta. A kako onda Bog ne bi nam ispunio neke velike stvari koje su nam životno značajne, bitne, šta god da je to posao, egzistencija, bilo što, on se pobrine za takve stvari, a kamoli za ovakve neke sitne stvari koje mu nije problem uraditi. Neke možda ljudi nisu dugo vidio, a neke ljude su ušli u tvoj život. I to je zaista zanimljivo. Kako i Bog pošalje i s razlogom. Da li mi je potrebna neka pomoć, da li mi je potrebna neki ohrabrenje, savjet, Bog i to koristi i pošalje nam, kaže, evo, pobrini se za tu osobu. Sigurno, ja mogu zaista kazati da puno puta je Bog poslao meni na put osobe koje su mi pomogle u tom datom, recimo, možda periodu. Imam 2 djece i oni su bili malecki i normalno tu se na neki način tražimo kao roditelji da najbolje odgajamo svoju djecu. To je nešto što je nama bilo važno i ključna stvar je da ih usmjeravamo na pravi način. I sad imao sam neke dileme u vezi nekih pitanja i tako dalje i kako sam odlazio sa djecom u parkić, išli smo vani malo onako, igrao sam se s njima i tako dalje, tu su bile druga djeca, našla se jedna teta iz vrtića i ja gledam tu tetu iz vrtića kako ona jednostavno barata, odnosno kako da kažem, ne da jednostavno vodi tu djecu. Bez problema, ima ih tamo 30-ak, ne? Ako ne, možda i više, da li to bilo sad više ili manje, nebitno. Da. Uglavnom, pričali smo o tome kako to da, evo recimo, može sa toliko djece jednostavno ih voditi, usmjeravati. Kaže, ma joj, to je meni najlakše. Pa nema ništa lakše od toga. Gle, sad ću ti ja to demonstrirati. Ajde, gledaj ovako, slušaj me. Djeco, gledajte, papagaj tamo, šareni papagaj na onoj strani. Gdje? Pa trčite tamo, gledajte tamo. I oni trče svi tamo. I sad kaže, oni nema, učiteljice nema, teta nema. Ma gledajte, tamo je otišao sa one druge strane, doletio on. I oni svi trče tamo. Na drugu stranu. I onda ja poslije ovoga razgovaram s njima, pa dobro, pa kako ste to uspjeli? Ma joj, ništa lakše sa djecom. Ja sam rekao, pa ja ne mogu sa 2 recimo ponekad, ona može sa 30. Dakle, ona je znala kako djecu voditi, kako ih usmjeravati. Ona je sad neku igru izmislila, naravno, to je sad igra, oni su svi povjerovali, oni su djeca, oni vjeruju. Ali poslije mi je objašnjavala i preporučila nekoliko knjiga koji govore upravo o odgoju djece i to su obično, recimo, dobri odgajatelji koji su čak i neki kršćanski odgajatelji. Meni su jako puno pomogli. I onda sam si mislio, vidjeti kako je to, to je stvar iskustva, stvar učenja, stvar na neki način upravo iskustva, nekada radiš sa djecom koliko znaš. Evo, upravo to bila jedna osoba u jednom periodu koja je, evo, ja vjerujem da mi je Bog poslao da ja se naučim i sa 2 djece da mogu na neki način ih usmjeravati na dobar način i tako što, evo, recimo, možda nisam imao iskustva kao što je ona imala iskustva koja je radila 35 možda godina ili više. Pa upravo to. Znači, nekada nama je potrebna pomoć, pa Bog pošalje nekoga da nas nauči, a nekada je potrebno da mi učimo nekog drugoga. To je normalna stvar. Mislim sam negdje čuo da ako provedemo 2 sata s nekom osobom, dovoljno je da ostavimo, to jest da izvršimo neki utjecaj na tu osobu. Ili ćemo ostaviti neki utjecaj na tu osobu, što je vrlo zanimljivo. Zato nekada je potrebno da provedemo nekad više vremena s nekim ljudima, baš zato da onako ostavimo nekad dobar utjecaj na te ljude. Pa evo, 3. točka koja je isto jako važna i značajna, da li ti nailaziš na nekakve prepreke koje te štite od pogrešnog puta? Na primjer, šta ja znam, nešto ti se dogodilo, odnosno nešto si planirao, nešto si htio da to uspije, nekakav plan si imao, ali na kraju nije uspjelo.
I na kraju si shvatio kasnije da je upravo Bog učinio da to tebi ne uspije, jer to ne bi bilo dobro za tebe, odnosno to je bila na neki način Božja zaštita. Jer, na primjer, imao sam, upisao sam bio jedan tečaj, naš tečaj za sistemski mreže administratora. I onda, igrom slučaja, sve je bilo dobro, sve je bilo u redu, dok ja nisam shvatio kakva je to vrsta posla i da ja se ne vidim 100% u tom poslu. Znam. Zašto? Jer taj posao ti je kao hirurg, znaš, kada onako uvijek je jedno budan. Znaš. Ako se bilo šta dogodi na serveru, ti moraš biti uvijek spreman u ponoći, u podana, ti moraš biti na terenu i to nešto napraviti. Znaš. I ja onda, pa ja onako promašio, znaš. Znači, ja nisam znao te stvari, nisam imao kog da pitam i onda onako na tom putu sam shvatio, ovo baš nije za mene. Da sam to možda završio i mislim da sam počeo raditi takav posao, onako, to bi značilo onako da onako, nemaš dobar onako, noć, znaš, ti možeš ustati u ponoći od nešto se tamo krepalo, ti radi. Znaš, to je onako naporan život i onda te rešavaju te neke probleme i onako vidio sam, radi mojeg onako neinformiranja, evo, ja onako vidim malo onako, a imao sam osjećaj, da li je ovo stvarno za mene? Nije stvarno za mene. Nisam bio siguran. Ja malo sam na tezu to, onako, možda bi bilo dobro da to možda, a možda i ne. To što sam ja vago, nisam slušao glas koji mi je govorio, znaš, nije ovo za tebe. Znaš, mogu sam to odmah na početku otkloniti, ne bi imao s time posla. Znaš. Ali evo, tu sam se malo učio, znaš, onako, na nekim svojim greškama, znaš, kako čuti Božji glas. I ne učiniti neke stvari koje nisam morao prolaziti kroz to, da. Da, ponekad planovi onda znači nije nešto da je sigurno i zato je najbolje se prepustiti Bogu, da damo i sebi vremena da možda ih shvatimo i kasnije i Bog da nama vremena da mi shvatimo. Nekad mi trenutno ne vidimo trenutnu situaciju. Ovaj stih što kaže ovdje u Izrekama 16.9, da čovjek snuje u srcu, ali Gospod upravlja njegovim koracima. Znači mi imamo nekada želje i dobre želje, ali Bog upravlja tim koracima. Da li će biti dobri za nas ili ne. Sad, ako mi znamo da se prepustimo Bogu, najvjerojatnije ćemo izaći iz toga pozitivno, sa dobrim iskustvom. Ako ne, onda učimo se na svojim greškama. Pa da, i to je dobro da Bog upravlja našim koracima, jer onda su to sigurni koraci. Ja mislim da je to jako važno. Pa kaže ovdje isto u Jeremiji 29.11, jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam. Dakle, imamo sigurnost i kad mi razmišljamo o tome i znamo da Bog kaže ja znam već što s tobom planiram i što namjeravam, osjećamo se sigurni. Kaže riječi Gospodnja, naume mira, a ne nesreće. Dakle, on nas ne vodi i ne spotičemo onda tako lako kada s njim koračamo, kao što si spomenuo onaj, kada upravlja on našim koracima. I kaže da vam dam budućnost i nadu. A što ljudi najviše žele? Žele dobru i sigurnu budućnost i ne žele izgubiti nadu. Jer kad čovjek izgubi nadu, onda je izgubio jednostavno sve. Kaže se i tako, ne? A isto tako, ako imamo nekakvu budućnost koja nam nije dobra, a mi ju ne vidimo, ako se oslonimo na Boga, ta budućnost će doći, jer sad ju ne vidimo, ali ono što će biti kasnije, ako je vođena Božjim vodstvom, neće sigurno biti propala budućnost, nego će jednostavno budućnost biti dobra za nas. Pa da, jer Bog vidi sa strane u našem životu. Mi vidimo samo ono što je ispred nas i to što se događa oko nas, ali Bog vidi onako iz jedne druge perspektive. Znači, on vidi kroz vrijeme i vidi kuda će nas taj put odvesti. Da ćemo ići dobrim putem ili će nas odvesti negdje u stramputicu. Pa i tu je onda najvažnije, evo sad dolazimo do upravo 4. točke, počinjemo imati tu neku čežnju, želju za molitvom. Iskušavamo molitvu. Na neki način, evo, nitko nije sad
odmah iz prve razumio što to znači molitva. Ja sam osobno, ja nisam znao kako da se sad molim. Onda da ja nešto izrecitiram, da nešto pročitam, da nešto... Kako da se molim? Ja ne znam šta bi se molio. I onda jednostavno sam razumio, nekako logički mi je bilo, pa ajde da probam svojim riječima. I onda sam počeo tako nekoliko riječi, jednostavno 2-3 rečenice i onda sam izmolio Oče naš, kako sam znao i naučio i to je... Ali uglavnom ono što je meni bila upravo ta čežnja je bila čežnja za molitvom i proučavanjem Biblije. Ja ne znam kako je tvoje iskustvo, ali upravo to je ta 4. točka. Javlja se ta želja za molitvom i želja za proučavanjem Biblije. Ajde da vidimo što tu ima, što tu može pisati za mene, što je jako važno za moj život. Malo prije što sam bio spomenuo, sa 16 godina još nisi imao svoju Bibliju. I znači bilo potrebno prođe još 2 godine kad sam ja onda dobio Bibliju u ruke i to je za mene bilo onako, šta je ovo? I potrefilo se da sam dobio staru Bibliju, nema prednju koricu, ima zadnju, listo je počupani, žuta, napisana 1923. godine, znači, sva ispodvlačena. I to je za mene bilo kako, ima neku drugačiju vrijednost, znaš. Sad uviješ ovako novu Bibliju, ona je vrijedna, ali ono ne znam zašto mi je tada bila tako vrijedna stvar. I još taj moj susjed kaže, ba to ti je od moje izgleda bake, ne znam čija je točno bilo, nemam drugu. I ja uzeo, znaš, kad sam počeo da čitam, sad ne znam šta čitam. I onako podvučeno ovo, kako dobar stih. I ja sam tako dolazio do spoznaja. Ono što je bilo podvučeno, to je za nekim, ko je to baka, ko je to već čitao prije, njima su ti stihovi bili dobri, podvučeni. Ja sam tu nalazio kako dobro jedna, pa druga stvar, pa treća, pa priča onako, rekao. I tako se ja zaljubio u našu Božju riječ. A to je trebalo vremena mi. A molitva, to je bilo isto. Jednom prilikom taj jedan stariji, taj deha jedan, kada me rekao, ajde, kao, ću se ti pomoliti. Ja blokirao. Znači, ja sam rekao, Bože, nešto sam rekao, kao, na prve 2 riječi, da. Bože moj i mrak. Onako nisi mogao dalje nešto ne znam šta je. Ja nikad se nisam molio, znaš, nikada me niko nije učio kako se to radi. Znaš, treba se pomoliš, trebaš ovako, trebaš ne znam. Znaš, niko me to nije nikad učio. Da. I to je za mene bio onako šok, znaš, ne znam šta je. Vrućina onako, znaš, pojavi se iznutra, kuhaš, kao, šta, a mozak blokira. To je zanimljivo. I rekao, dobro, tako je bilo jedan put, drugi put. I onda, svaki put sam pomalo učio, slušao ovoga stariji djeda, znaš kako on. I tako sam ja malo pomalo. To je trajalo. Da. Ali, nemamo iz detinjstva nekoga, ja bar nisam imao, da te uči neko, kaže, ovako se to radi, ovako se daš moliš, nego sam to, na neki drugačiji način učio kako se moliti. Da. Ovo je jedna sličnost mene i tebe, jer jednostavno imali smo nekako slično iskustvo, jer nismo imali te neke možda temelje i ove sad točke smo otkrivali sami. Tako je. Tako da jednostavno u tim točkama mi smo se stvarno nalazili i susretali smo ih. Ja se sjećam, sad već kad pričamo o tome, kako je bila moja nekakva čežnja za proučavanjem Biblije, ja sam zamišljao kao mladić da bih volio i to sam bio uvjeren da je to moguće. Ja sam želio vidjeti i čuti Isusa. Ja bi bio najsretniji kad bi mi se on pojavio tamo negdje u sobi kad sam se ja molio i da mi se on pojavi da ja čujem njegov glas, znaš, da on meni priča. To sam imao takvu neku želju, ja ne znam, to je sad na neki način možda zbog nekog svog vjerovanja prijašnjeg ili mašte dječje i tako, ali ja sam rekao, gledaj, ja želim čuti Božji glas. Želim čuti Isusa, da mi Isus govori. I ni više ni manje nego baš fizički glas, ne. I onda sam ja tako to želio i molio sam se kad odjednom sam dobio jednog dana onako odgovor, ali nije bio fizički odgovor da sam čuo, Daniel, znaš, učini to i to, nego u mislima. Bog nam odgovara u našim mislima, dobivamo odgovore kroz naše misli. To je nešto što možemo sigurno biti sigurni da Bog razgovara na taj način s nama i on jednostavno nam odgovara na naša pitanja. I kakav odgovor sam dobio?
Pa, slušaj, moje riječi možeš slušati svaki dan. Ja sam mislio, pa kako mogu slušati svaki dan? Isusove riječi svaki dan ja mogu čuti. Da, možeš svaki dan. Otvori Bibliju i svaki dan ću govoriti. I tako sam je otvorio Novi Zavjet i čitam. Isus je rekao ovo, Isus je učinio ovo, pa kaže ovo Isus, pa kaže ono Isus. Ajme, pa Isus stvarno govori. I tako da sam ja shvatio, zašto da ja njega čujem fizički glas, da ja njega želim čuti? To bi bilo samo kao neko dokazivanje da Isus postoji. Ja sam vjerovao da Isus postoji. Da. Samo sam dobio ono u umu, čitaj, tu sam, samo čitaj. Evo, govorim ti kroz tvoju riječ, kroz moju riječ, ne? Da. O, fantastično. Da. Kad sam ja dobio Bibliju, to je bilo između osnovne škole i srednje. I kad sam ja počeo onako čitati Bibliju, bilo je perioda kad sam onako čitao svaki dan, pa onda ne čitam 15 dana, mjesec dana, onda opet. I kad me to uhvati da čitam, onako jedva čekam dođem iz škole, znaš, da dođe i da uzmem Bibliju da čitam. Kao, mene to tako oduševljavalo. Iako dosta stvari nisam razumio, ali onako kao, kako dobri stvari ima, a ono, tada cijela Biblija je ispodlačena, ne znaš, nikad kraj, ima toga kako hoćeš, gdje god se zadržiš, to je bilo more toga. Da. I zaista mi je onako, tako sam uživao u tome da je to nevjerojatno. I toliko sam uživao da gdje god sam bio sa mojim prijateljima, zarazio ih. Znaš. Ja sam o tom sam pričao. Di šta sam čitao, znaš, kako ovo, znaš, ovo. To je stvar zaista bila onako divna stvar. Sad imamo onu Bibliju koja je crvenim slovima. Sve one riječi koje su Isusove, onda su označene crvenim slovima. Da sam ja onda to imao, onda bih odmah direktno čuo Božji glas, Isusov glas. Ne? Samo bi ono crveno išao čitati. Jako zanimljivo, da, što ovoga. Zato je stih u Mateju potvrđuje ovu točku 4, 5:6. Blago onima koji gladuju i žeđu za pravednošću. Jel? Oni će se nasititi. To je ono kada imamo potrebu za tim nečim, jedino Bog može nam ispuniti tu potrebu i zadovoljiti je. Ništa drugo. Da. Sve ostalo bude onako kratkog zadovoljstva. Ali ovo je nešto što, evo, mi dan danas, koliko već imamo iza sebe staža, i dan danas onako otvaraš sa žarom kao, šta Bog danas ima da nam kaže, da pročitamo. Da, to što kažeš dan danas, upravo mi se sviđa taj izraz dan danas, i još više smo utvrđeni. I još više smo uvjereni, još više smo na neki način stekli iskustvo i utvrdili da zapravo ono što smo započeli puno ranije, danas još više, evo, znamo da je to istina, da je to ispravno. Tako je. Tako da ne stajemo što se tiče toga. Idemo na 5. točku, to je osjećaj unutarnji mir, čak i u teškim situacijama. Jesi imao kada onako, naravno da sigurno da jesi, ali ovako, evo, neki detalj iz teške tvoje situacije i da kako onda izaći, kako onda osjetiti mir u takvim teškim trenucima. Jer sigurno da i onako i gledatelji naši imaju teške periode u životu. I šta sad? Pa, uglavnom, ja ne mogu ukazati da sam imao nekakvih baš teških trenutaka. Na sreću za sad još nije takvih događaja bilo. No ono što sam želio reći da meni pomaže da se u nekim određenim situacijama kad sam u nekakvoj dilemi ili u nekakvom problemu i tako dalje, da imam ipak nekakav mir, i to je nešto što ja pripisujem upravo tom unutarnjim mirom koji mi daje Bog. Jednom prilikom sam imao nekakvu krajnici su mi se jednostavno povećali, otekli su mi natekli i to povećanje mi je stvaralo nekakav strah šta će biti do jutra, jer mi je bilo otežano već malo disanje. Došlo je nekakva gripa ili nešto sam jednostavno pokupio i to je sasvim normalno. I ja sam jednostavno osjetio da već malo otežano dišem kao, i onda to je već ozbiljno i alarmantno, i sad to je nekakva, ta, da kažemo, teška situacija koje sam morao odlučiti da li da idem na hitnu ili da čekam jutro, pa da se javim svojoj doktorici. I tako da, moja supruga mi je rekla, kaže, Daniel, ajde idi ti na hitnu, nemoj se šaliti, ide vidjeti, barem da vidiš. I tako ja sam došao na hitnu. To je bilo baš prvi put da sam završio na hitnu i tražio sam
nekakvo mišljenje, stručno mišljenje, i oni su me poslali odmah u bolnicu u Pulu. Aha. I sad, kako nije bilo tog prijevoznog sredstva koje je interventno vozilo, mi smo išli sa svojim automobilom. Sabina me odvela i ja sam došao u bolnicu. I kad sam došao u bolnicu, posjetio me, bio sam na ORL, otorinolaringolog, i on me pregledao i vidio, stvarno, ovo je već malo natečeno, morat ćete ostati. Kako morat ću ostati sad u bolnici? I tako da dali su mi krevet i sobu, i kao sad, ja sam zbunjen sad, ja se osjećam dobro, ali jednostavno, šta ja znam, ovo je sad nešto što ipak treba prepustiti liječnicima, ne? Da. I oni me vezali za nekakav lijek koji su mi stavili kroz venu, i sad ne možeš nikud, ne? Da. Ali ja sam se dobro osjećao i imao sam taj neki unutarnji mir, nisam bio u nekoj panici ni tako nešto. Mislim, evo, to je određena situacija, ja sam se molio Bogu, sam rekao da to bude sve kako treba. Da, evo, skratim uglavnom priču. Drugi dan došlo, meni je to sve prošlo, vjerojatno je to djelovalo, sigurno je djelovalo, to splasilo je i vratilo se natrag u normalu. I ujutro, odmah sljedeće jutro, došla je doktorica u vizitu sa još nekom pratnjom i pita me: Daniel, kako ste? Kako si, ajde, jesi dobro? Ja sam rekao, odlično sam. Znaš, jednostavno, ja nisam znao zašto su me tu zapravo zavezali, ali simboli zadržali, da, ja kažem vezali, jer sam bio vizan, nisam mogao otići. Jer inače, prethodni dan sam rekao, gle, ali sutra mi supruga radi, ja imam djecu kod kuće, ja bih trebao biti kod kuće barem do 12 sati dok mi se ne vrati supruga. Ma ne možete vi nikud, i tako. I uglavnom to sve dobro prošlo i ja sam se vratio isti dan kući, tako da nije bilo ništa zapravo ni strašno, ali evo, ja nisam imao nikakav taj strah, osjećaj, bio sam siguran da Bog će to izvesti na dobro, i tako je zaista i bilo. Ne? Ovo fino, pa to je to, kad osjećamo taj unutarnji mir i onda kad ga ne bi trebao osjećati. Znači, imaš paniku, pazi, prirodna je stvar da mi osjećamo strah, nelagodu, paniku, ali imaš tu neku taj unutarnji mir koji ti kaže, ne brini Daniel, bit će sve dobro. Da. I zato je stih u Filipljanima 4.7 potvrđuje baš to, da i mir Božji koji nadilazi svaki razum čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Znači, bez obzira, može nam se dogoditi jako teške, neprijatne stvari u životu, tragedije, bez obzira, možemo to prevladati. Zato što u svom umu možemo zatražiti od Boga da, Bože, daj mi snage da prođem kroz ovo, da izdržim ovo. I onda on stavlja svoju ruku na nas i kaže, ne brini, bit će sve dobro. Da. Zato i ja vjerujem da ima mnogi oni koji su prošli nešto zaista ozbiljnije nego što sam ja sad ispričao jedan primjer, i vjerujem da će im koristiti upravo i ovaj stih koji kaže u Ponovljenom zakonu 31.6: ne bojte se i ne plašite se, jer Gospodin Bog vaš, onaj koji ide s vama, on vas neće ostaviti niti će vas napustiti. Da. Jer je najveća opasnost koju mi kao ljudi, kada uđemo u neku krizu, imamo taj osjećaj da nas je Bog ostavio. Kao da smo sami. A u stvari ne. Ovaj stih kaže, taj stih baš to i govori. Ne boj se, ja sam s tobom. Kroz šta god da prolaziš, ja sam tuda. Idemo korak dalje u 6. točki. Tvoje molitve bivaju uslišane. Ali ne onako kako si ti očekivao, nego na jedan drugačiji, to jest na Božji način. To znači da onako mi se molimo za nešto i očekujemo da nam se molitvi usliši, međutim usliši se, to jest dobijemo odgovor drugačije. Pa da, imamo puno tih primjera kada se dogodi da zamislimo nešto što je najbolje za nas. Uh-huh. Ja sam jedno ljeto tražio posao i tražim i nađem taj neki posao koji se meni sviđao. Zapravo to su svi poslovi koji su vezani za turizam, s obzirom da je to Rovinj, turističko mjesto. Da. I ja sam bio sretan što sam došao na taj neki razgovor i mislio sam da to će biti dobro za mene. Na kraju se ispostavilo da nije bilo dobro i tako sam
išao na neko drugo mjesto gdje bi opet pitao nešto slično i rekli su nemaju sad potrebu, nije sad to da traže i ja sam bio onako malo razočaran. Pa čekaj, kako sad? Ja sam se molio Bogu, sad na 2 mjesta sam bio, ajde da vidim šta se tu događa, možda ipak nisam dovoljno dobro se molio ili šta, nekad si tako pomislio da mi nismo dovoljno dobri u tome. No ja sam se molio iskreno i prvi put i drugi put i treći put sam se molio iskreno, no treći put dogodilo se upravo nešto što je bilo jako dobro. Gdje sam dobio jedan posao, gdje sam se na neki način kroz 2 dana pokazao da sam bio na neki način dobar i eto, dobio sam ulogu da budem voditelj tog odjela. I to mi je bilo zanimljivo. Ja sam tek drugi dan, ali eto, oni su primijetili možda ipak nešto drugačije od onih drugih koji su bili prethodni radnici i tako, i dali su mi tu odgovornost da eto mogu voditi taj neki odjel. I tako da ja nisam puno čak ni kasnije radio fizički ili da sam nešto baš fizički morao napraviti, nego samo sam koordinirao, što je na kraju opet bilo jako dobro se pokazalo, zato što je uvijek bilo sve složeno, sve je bilo onako uredno. Da. Ja ne sakrivam koji je to posao, to je bilo zapravo jedan posao u trgovini, ne? Da. I tako da nikad nije nedostajalo, ništa nije uvijek je bilo sve, narudžbe su bile ispravne, sve je išlo na neki način uredno i ono što je bilo važno za trgovinu, da ništa ne nedostaje, da ništa ne fali i tako. I tu sam ja imao tu odgovornost i onda na kraju sam na kraju sezone, onda su me na neki način pohvalili što je, i promet je bio dobar i narasao je promet upravo zbog toga što, ta neka koordinacija tih radnika i studenata koji su bila je dobra. Viš. Pa to ono što ova točka hoće da kaže, da mi budemo istrajni u našoj molitvi. Bez obzira što nam se iskreno se molimo, razmišljamo o tome, očekujemo da nam Bog ispuni, a On ima nešto drugo u planu. Kaže, samo malo strpi se. Može se to samo malo strpi se možda potrajati. Možda nećemo nikad dobiti odgovor. Ali o tome ne moramo mi misliti. Mi treba da napravimo ono što je sa naše strane, mi se predajemo Bogu i molimo se za to. Ako ne dođe odgovor odmah, sačekamo još neko vrijeme, ili budemo istrajni dok god ne osjetimo da Bog kaže ne moraš više se moliti za to. Kada je Pavle imao problem, kaže da ima neki trn u tijelu i on se kaže molio 3 puta i Bog mu kaže ne moraš više za to moliti. Zašto? Zato što je to bilo dobro za njega. Iz nekog razloga toga je držalo da on bude blizu Bogu. Znači ako i tako nešto dogodi, prihvatimo to s Božje strane, jer to će nas čuvati da smo blizu njega. Da, ne treba odmah zaključiti da recimo ovaj prvi pokušaj zapošljavanja nije bilo uslišena ili nije bila uslišena molitva. Ne moramo shvatiti da drugi pokušaj isto nije bila uslišena molitva. Uslišena je bila molitva, ali onda u 3. ili u 4. ili u 5. putu. Znači ne trebamo se razočarati. Dobili smo odgovor. Uslišena je molitva ili je. Bilo bi onda zabrinjavajuće da recimo nije bila uslišena molitva, onda znači da tu nešto možda nismo mi učinili, možda čak i ni dobro, a u ostalom nekad se događaju, nekad budu uslišene molitve nakon dužeg vremena, što na kraju nas iznenadi i ugodno nas iznenadi. I to nas Bog hoće naučiti. Kao što ovaj stih u Ivanu kaže u 1. Ivanovoj 5.14, i ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Ako je što molimo po njegovoj volji, on nas uslišava. Ovo je još jedan aspekt gdje mi trebamo onako sačekati, baš to što si spomenuo, ako se nešto molimo nekoliko puta ili duže vremena, možda nije po Božjoj volji. Pustimo da Bog odradi ono što je po njegovoj volji i da to prihvatimo. To nije lako, ja to razumijem, ali to je nešto što moramo naučiti kad prije ili kasnije. Da, teško je reći sad, nisam dobio prvi posao. Zar nije to Božja volja? I onda sad si misliš, pa čekaj, pa kako to sad? Pa onda drugi put. Tako da imamo razočarenje, ali upravo je Božja volja da mi ustrajemo i on će nam uslišiti molitvu i na kraju ćemo se uvjeriti da on će naći najbolje rješenje i ishod će biti uvijek puno bolje nego što smo ga mi zamislili. Tamo gdje mi vidimo jedan problem ili kao, možda bi bilo rješenje, Bog ih vidi na 1000.
kombinacije gdje bi on mogao uskočiti i reći, ja ću ti ovo napraviti, a mi to ne vidimo. To pustimo njemu, taj posao je njegov posao. I sad dolazimo do ove 7. točke, da kad nam nešto ne ide, kad nam nešto nije kao što smo mi zamislili, počinjemo shvaćati da moramo prihvaćati Božju volju. Da li imaš ti nekako takvo iskustvo kada si jednostavno morao kazati, gle, ovo nije Božja volja, ja sad živim onako kao što je tvoja volja. Kao što je Isus rekao, neka bude volja tvoja, a ne moja. Da, to je, onako, sad smo ovo često malo spomenuli, baš dotakli se ovoga, ali to je zaista teška stvar i vjerojatno prelomna stvar, jer mi gradimo naš život i mislimo da ga mi imamo u svojoj ruci. I onda pokušavamo koordinirati našim životom i onako, ovo bi ja trebao napraviti, ovo bi bilo dobro za mene, za moju obitelj, za šta god. I onda, kako sad to pustiti nevidljivoj biću i da on to vodi? Zbog toga smo prolazili ove korake, kako bi išli korak po korak, da ga osjetimo u našem životu, da ga upoznamo i vidimo i onda da mu se prepustimo, da kažemo, Bože, sad ti vodi, ja dalje ne znam. To znači da moramo doći do točke gdje mi više ne znamo. Ako ne dođemo do takve točke, onda mi i dalje još imamo konce u svojoj rukama i pokušavamo da mi vozimo stvari. Ono što sam bio malo pre spomenuo, kad sam ja bio u takvoj točki da ja nisam znao šta da napravim dalje. To je bilo kad sam ja bio sam u vojsci, samo što sam se obratio, otišao u vojsku, nakon mjesec i po dana, 2, ja upao u neki duhovni mrak. Znaš. I to kršćani mogu upasti u tako nešto. Kad sam bio sam, nisi imao nekoga koji je bio tu sa mnom, da te hrabri, brodri. I jedan put, kao da sam onako, do sad sam znao šta je Bog, sad više ne znam. Šta sad? Šta se sad dogodilo? I ja sam bio u tom mraku, ajme. I to par dana me to držalo. I znam da sam došao bila jedna garaža, tu pored bio tank, znaš. I tu bila strunjača i tu sam ja kleknuo, Bože, ja ne vidim tebe, ne znam di si, šta da napravim. I onda sam naučio da pustim tu stvar koju ja ne mogu nositi i Bože, sad ti mi odgovori. I onda sam otvorio i prošlo 103. psalam. I onda sam naučio, to znači kada ja više ne vidim dalje, da pustim u njegove ruke. I to je za mene bilo lako otkrivenje, jer do tada sam mislio da imam ja stvari u svojoj kontroli. A od tada sam počeo da učim, šta znači pustiti njemu. Iako ne vidim stvari, dao sam i on mi je dao mir u srcu, kad sam prošlo Božju riječ, rekao, Bože, hvala ti, nisi me ostavio. I opet sam vidio svetlost. Mislim, ne stvarno, nego vidiš da je smisao na života. Pa da, zato i kaže u Rimljanima 8.28, znamo pak da onima koji ljube Boga, sve proizlazi na dobro. Onima koji su po njegovoj odluci pozvani. Da. I to sam zaista tako osjetio te retke da i Bog ti da, ako otvori, kaže ne, nisam ja otišao tebi, tu sam ja. Samo mi smo stavili ako povezno oči, ne vidimo dalje. Više se ne oslanjaš na sebe, nego oslanjaš se na Boga. Da. Zato je idući stih u Izrekama, u 3. poglavlju od 5. i 6. kaže nam, osloni se na Gospodina svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Na svim ga svojim putevima imaj na umu i on će upravljati tvojim stazama. I to je zaista tako, imat ćemo sigurno tendenciju da skrenemo s tog puta, ali ako oslonimo se na Boga u teškim situacijama, on je odmah tu. Mislim, on je uvijek tu, samo mi ga ne vidimo. Ne? U 8. točki govorimo o jačoj borbi sa iskušenjem. Znači, jel imaš osjećaj da kroz neki period života pojača se to sve? Onda kako prepoznati kada neprijatelj pokušava nas udaljiti od Boga? Pa ima različitih načina na koje neprijatelj nas želi udaljiti od Boga.
Ja bih spomenuo evo, samo dva, ona što evo, sad mi padaju na pamet je da kad neki interes nam prevlada više od ovog duhovnog interesa, to je nešto što jednostavno odmah vidimo alarm, crveno svjetlo. Znači, ako provedemo vremena na nečemu što nas udalji od duhovnosti, od recimo vremena koji smo mogli posvetiti duhovnosti, to je već alarm da se već udaljemo. I to neprijatelj radi, zato što imamo paletu svega i svačega u ovome svijetu, da tako kažemo, koji nam mogu oduzeti pažnju i mogu nas odvratiti upravo od onih važnih stvari. I drugi primjer koji moram spomenuti, ali to primjećujem isto da na taj način isto neprijatelj nas kuša. Kada drugi, ne znam da li ti to poznato, kada drugi čekaju samo da pogriješiš. Da. Naslađuju se s tim. Da, to je nešto što upravo neprijatelj radi. Neprijatelj kaže uvijek, gle, tu si pogriješio, gle, ovo ti ne valja, ovo ti nije dobro i tako dalje. I to nekad jednostavno nekim ljudima možda učini, a možda nekad i naše misli tako evo, bavimo se time, nisam dovoljno dobar, nije ovo dobro bilo i tako dalje. To su sve kušnje koje nas udalju od Boga. Zapravo to su trenuci kad bismo mi trebali biti bliže Bogu. Uh-huh. I mi ne trebamo se baviti time ako netko traži u nama nekakve greške ili tako dalje, to nije naša stvar. To jednostavno mi ne možemo utjecati na to. Da. Šta možemo mi napraviti ako neko nešto ima loše ili nekakvo loše mišljenje o nama ili traži grešku u nama? Mi to ne možemo. Ali to je kušnja za nas, jer mi bismo se htjeli obraniti, htjeli bismo, ajde Bože, učiniti nešto. Ali upravo je to pogrešan stav. Mi moramo mirno prihvatiti da neprijatelj radi na različite načine. I naš fokus treba biti uvijek na onom što je važno za nas trenutno. Da se ne damo onako smesti i poljuljati. Da, upravo to. Pa, zato ovaj stih u Jakovlju 7.4 baš odgovara na ovo pitanje. Podložite se dakle Bogu, a protivite se đavlu. I on će pobjeći od vas. Posebno kad želimo raditi nešto za Boga. Evo recimo, ispričat ću ti samo jednu situaciju i događaj koji se dogodio. Upravo smo planirali, negdje iza Nove godine smo planirali jedan koncert. Da. Znaš da se bavim duhovnom glazbom i želim sa glazbom isto na neki način utjecati na srca drugih i mislim da glazba može doći do različitih osoba i da može zainteresirati za duhovne stvari, jer pjevamo kršćanske tekstove, ne? I došao jedan pijanista koji je došao, biciklom je došao iz Rumunjske u Rovinj, neki električni bicikl, zaista je bio hrabar, napravio je brdo kilometra, čak sam znao, sad više ne znam koliko to napravio, ali sa pauzama naravno, i sad bila je prilika, ajmo napraviti koncert, on fantastično svira klavir i rekli smo, ajmo napraviti koncert, može. I kad sam ja išao pitati za dvoranu, ravnateljica je rekla, pa znaš Danijel, rado, nema problema, ali gle, tek je početak nove godine, ljudi su već, znaš, bili su ti praznici, događaji, blagdani i tako dalje, Nova godina, sad mislim da nema ti smisla sada raditi koncert, to je bilo negdje 10. ili između 10. i 15. I tako da ona me malo obeshrabrila. Ja sam rekao, pa gledaj, radim neku dobru stvar, želim nešto pokrenuti, sad imamo priliku, imamo tu pijanistu, ajmo napraviti tako. I ona je rekla, pa ne, mislim da ti to nije dobro, pa ko će ti sad više doći? Znaš, ljudi su se već svih tih događaja zasitili. No, ja sam rekao, dobro Bože, u redu, ajde, ako krene neke stvari da krenu dobrim tijekom, onda ću ja ću nastaviti sa time, sa tom idejom. Da. Ako ne krene i ako nešto negdje zapne, u redu, nećemo organizirati, nego ćemo odgoditi za možda na proljeće i tako. I desilo se upravo ono što nisam očekivao. Išao sam raditi plakate i nekakve reklame i tako dalje i oni su na godišnjem. I ja rekao, evo prva prepreka. Opet mislim, sad neprijatelj na neki način zaustavlja možda naš ali šta se dogodilo? Ja sam nazvao telefonom i oni su rekao, o Daniel, to si ti.
poznam ovoga čovjeka koji radi u toj tiskari i on mi je napravio plakate, kaže ja ću doći tamo na 2-3 sata, upravo trebam ići, napravit ću ti plakate. Sjećam se da si ti nam pomogao, rekao sam Gorane, spašavaj situaciju i tako da smo te plakate realizirali. Sad imamo plakate, imamo datum, imamo sve, dobili smo dvoranu, ali ipak preporuka nije bila kao da sad održimo, ali mi smo napravili. I ništa, sad ja rekao, ništa, moramo malo i reklame, išao na radio i ja sam zamolio, jel možemo nekakvu reklamu, ja bih želio, ako želite mogu ja snimiti reklamu, pa dajte mi nekakav cjenik i cijenu, da li možete reklamirati taj koncert. Rekli su, nema problema, ali možemo mi napraviti reklamu. Ja sam rekao, sad će me to koštati još više. Sam mislio, kud sad, ja bi sam napravio. Evo, već sam opet vidio prepreku, ne? Da. Ali su rekli, dobro, može. Napravili su reklamu, jako lijepo, profesionalno. I rekli su da će puštati više nego što su planirali. I ja rekao opet, sad još će me više koštati. Ja sam bio zabrinut za te neke stvari koje, mi ljudi, normalno ljudski je, sad ćemo platiti više, ne? Kad oni meni jave telefonom, ovako, mi smo odlučili, ova reklama bit će besplatna i reklamiranje i sve ovo što, napravimo, svaka čast na inicijativu. Dobro, sad smo prošli ono što je bilo najvažnije, nekakve pripreme i tako da smo rekli, ajde sad zadnji korak da vidimo da li će ljudi reagirati. To je sad ključno. Možemo mi sad, ko će doći, ne? I eto, hvala Bogu, bilo je dobro. Ja sećam, ja sam došao tamo na snimanje i onda kad smo pričali, šta misliš, kako će doći ljudi? Pa ne znam, da ako bude, možda će biti trećina, polovina sale. Rekao, dobro, ajde nije to loše. Ono je došlo, puna sala je bila. Puna sala, da. Neočekivano. Da, zaista neočekivano. Tako da jednostavno u tim iskušenjima mi se moramo izboriti. Naizgled izgledalo je da je na neki način baš ideja potpuno u pogrešnom smjeru bila raditi koncert u to vrijeme. Ali sve je tako krenulo jako dobro, na neki način Bog je izvukao tu cijelu situaciju. I i dan danas je slušan taj koncert, meni je drago što si, i ti došao, se pomogao da se to snime, da imamo sad nekakvu uspomenu, posebno na dečke koji su bili malecki, oni će jednog dana odrasti, imat će jednu uspomenu. Dok bude snimke, bit će i tako je, uspomenu. Da. Bog stavlja upravo prave ljude u naš život. Jesi li doživio da te Bog povezao s nekim tko ti je pomogao u tvojoj vjeri? Pa upravo to je zanimljivo, baš na početku, tad kad je što smo na početku pričali da tad dečak od 16 godina, susreda mog suseda koji je dobio tu vjeru koju on imao od svojih bake i djeda. Bili smo u nekom kafiću, on kaže, aj dođi sedi na piće, pa daj dođi, šta ima, i tako počne da pričam, i on kaže, pa šta ima, kada je, ja počnem pričati, u to vrijeme su baš bili biblijski filmovi, i ti Mojsije, znaš, na Samson i to, i pričam o tom filmovima, i ja rekao, kako dobro taj bio film, kako je taj čovjek, znaš, ona vrata gradske, je tamo i zasadio na sve brda, da. I on kaže, da, to ti piše u Bibliji. Pa dobro, pa to ti je istina, da. Ma kako, ko može da uzme tako vrata? Ti si gledao film. To je film, znaš, to nema, nije to stvarnost. Ne, to je ti istina. Pa tamo Mojsije, onako, more se razdelilo. Pa nemoguće. Ne, to su sve biblijske stvari, to su događaje koji su se stvarno dogodili. I taj susret, mladosti i neko koji imao malo više iskustva, to je baš tako neočekivana stvar gdje je Bog povezao i rekao, vidiš, i onda je taj tračak vjere naš planu kod mene, znaš, kao, pa ja želim da znam to više. Tako je došlo do toga da sam ja rekao, pa dobro, jel imaš neku Bibliju da mi daš? Ajde, dođi kod mene sutra pa ću ti ja dati. I tako sam došao do one stare Biblije, znaš. To je za mene bilo početak, nevjerojatno. Naravno da ih ima brdo gdje nas Bog poveže u životu sa ljudima koji su ti onako na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ne? I to trebam jako cijeniti, znaš, jer ih je Bog poslao s ciljem, znaš, da ti izvuči iz nečega, da te pomogne u nečemu, da ti spasi, zato prijatelji koriste. Ne?
Pa da, važno je biti, mi jesmo društvena bića i trebamo biti u sredini i okruženi posebno dobrim ljudima koji su duhovni ljudi, koji su na neki način poticajni za nas i po mogućnosti koji su bolji od nas i napredniji. Jer možemo mi nešto naučiti od njih i tu se mi sad na neki način jačamo i zajedno rastemo. Mi rastemo jer profitiramo od nekoga koji zna više, kao što si ti rekao taj primjer. Da. Pa da, jer ovaj stih i u izrekama 27.17 željezo se željezom oštri i čovjek se oštri čovjekom. Kakva nevjerojatna stvar. Tako jednostavan stih, a govori tako puno. Kako se čovjek sa čovjekom oštri? Postajemo bolji. Baš sam išao malo proučavati to šta znači željezo se sa željezom oštri. Mi danas oštrimo s kamenom. Koristimo kamen da bi oštrili željezo. Nekad koristimo i turpiju koja je željezna da bi išli po željezu. Međutim, oni u staro vrijeme su također koristili kada je ovaj pisan stih, koristili su kamen za oštrenje željeza, ali da bi ga na fino izbrusili. Koristili su tvrđe željezo da oštre mekše željezo. To upravo što si rekao, znaš. Znači, učimo od onih koji su iskusniji, bolji, znaš, koji su već onako čvršći u svojoj vjeri, da bi mi učili nešto od njih. To je tako dobra usporedba. Kao što se čovjek oštri s čovjekom, a sa druge strane, neki ljudi odu iz našeg života. Na neki način. Neki iz nekog razloga. Nekad ne razumijemo zašto nekad neko otišao iz našeg života, ali možemo razumjeti da onako Bog je možda sklonio neke ljude koji će iz nekog razloga možda imati loš utjecaj na nas. Nekad ne možemo možda to 100% procijeniti, ali ako se to dogodi i ako nekad prepoznamo, s razlogom je. Da, neke su osobe djeluju možda i negativno, imaju nekakve loše karakteristike, odnosno karakterne mane koje su za nas, na primjer, čak i korisne da ih vidimo kakve su, jer mi gradimo strpljenje. Ako sretnemo se sa nekakvim svadljivim čovjekom, što da radimo mi sa njime? Da. Jednostavno nećemo na isti način uzvraćati, nego ćemo biti strpljivi. Dok ako smo i mi takvi i ako potencijalno jesmo takvi i on nas izazove i onda ćemo mi isto jednostavno pasti na taj nivo, što nije dobro. I zato ovdje je jako važno da ja vidim u tom smislu da se mi oštrimo na neki način. Čovjek sa čovjekom se oštri. I ovo u pozitivnom smislu, a i ovo isto nas oštri. Znači i čak i negativna osoba u smislu negativne karakteristika neke osobe. Ne želim kazati nikog osuđivati, ali netko zaista može nas isprovocirati. A što smo mi? Mi kao kršćani trebali bi ostati mirni, strpljivi, trebali bi imati razumijevanje i strpljenja. I evo, u konačnici može se dogoditi da neki takvi ljudi koji djeluju negativno na nas, koji nemamo jednostavno sa njim nekakve zajedničkog jezika, kako se kaže, oni odu iz naših života. Da. 10. karakteristika koja mislim da je, ja kad sam razmišljao o ovoj temi, meni je došla prva na prvom mjestu. Zapravo javljava nam se želja da služimo Bogu i drugima. Evo ovo što i mi sad radimo ovog trenutka, to je nešto što mi osjećamo. Mi želimo to podijeliti. Mi želimo podijeliti nešto što smo mi iskusili. Mi želimo podijeliti tu vrijednost koju smo mi dobili, a to je zapravo Isus koji je učinio promjene u nama i u našim životima. Pa evo, da li ti to isto tako osjećaš i da li to možeš nekako na neki način opisati, na koji način ti djeluješ i kako osjećaš tu želju da i drugima podijeliš ono što si ti i primio? Pa upravo to što spomenuo, jer ovo i radimo iz tog razloga da ona iskustva koje su mi imali, vjerujem da ljudi koji nas ih gledaju imaju slična iskustva. Samo možda ih nisu posložili na ovakav, ili nisu neke stvari prepoznali. Neke stvari su vjerojatno vidjeli i onda će ih naći i ovdje kaže, da, ja imam isto, i da ovo sam primijetio, ovo nisam. Ali i ova zadnja točka koju smo stavili kao zadnju, što si rekao da ti bi stavio na prvo mjesto, ona je na prvom mjestu, samo smo je stavili s razlogom, jer one male sitne stvari koje ne primijetimo, a ovo
ovo je očigledno kad ti neko dođe i kaže Daniel, pa ti imaš dara za pričanje, pa ajde koristi to. Ajde, imaš iskustvo s Bogom, pa daj podijeli to sa drugima. To sigurno lako prepoznamo. A ove neke sitne male stvarčice, zato smo išli malo kao izgleda unazad, čisto da svako od nas prepozna i te male stvari i onda će ovo biti očigledno da imamo talenta i da imamo darove koje zašto i ne podijelili. I vjerujem da i naši gledalci imaju talente za te stvari. I imaju dodirne točke koje su i oni primetili kroz ove što smo mi prošli. Podijeli to s drugima. To je naš smisao. Zato što kada mi to dijelimo s drugima, kako se mi osjećamo? Znaš, uživamo u tome, zato što znamo šta je Bog učinio za nas. Ali trebalo nam je vremena da dođemo do te Tako točke. je. Mi sada osjećamo da je to nama najvažnije, jer to je sad trenutno što mi želimo. Da. Ali mi smo zapravo sve ovo što smo sad pričali, trebalo nas je dovesti svaka točka do ove zadnje, da mi možemo sad to podijeliti. Da. Tako da vjerujem da i gledatelji dijele isto mišljenje sa nama. Pa kaže ovdje da tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Da. Dakle, mi trebamo svjetliti, trebamo prenositi da drugi vide plodove naše vjere. To je vrlo važno. Je. Jer sjećam se, za nije ljepše čuti da neko kaže pa ja bih želeo da budem kao ta osoba. Jer su to dobre stvari koje neko ima, neke kvalitetne. Mi se ugledamo na dobre ljude koji su oko nas i želimo biti kao oni. Da. A pogotovo kada mi gledamo u Krist i kažemo, ali iznad svega ja želim biti kao on. To je jedna još veća razina. Da. I to želimo presjediti, da zašto to ne bi i drugi uživali u tome kao što mi uživamo u tome. Pa evo imamo najljepši primjer. A primjer je našeg spasitelja, našeg Isusa, jer kaže ovdje u Marku 10:45, jer sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da da život svoj kao otkupninu za mnoge. Mi možemo samo jedan dio odraditi, a to jest da možemo služiti drugima. I to činimo sa radošću, kao upravo što si sad spomenuo, ali taj drugi dio je dao već Isus. Dao svoj život za otkupninu za mnoge. I ono što mi možemo samo prenijeti, upravo tu informaciju da je Isus umro i za mene i umro i za tebe, umro za sve one koji ga traže, a na nama je da služimo u tom kontekstu, da pomognemo drugima da približimo ljude Isusu. Da. Pa evo, neka Bog pomogne u tome da to zaista bude i ne samo naše iskustvo, nego iskustvo ljudi koji nas gledaju, da ako su bilo šta prepoznali, ako ste prepoznali barem jednu stvar od ovih 10 točaka koje smo prošli, znajte da Bog radi u vašem životu. I ostavite komentar ispod ovih videa i kažete gdje ste vi, od kojih točaka ste vi prepoznali sebe da Bog radi u vašem životu. I to će nama znači će i vama i ljudima koji čitaju komentare, kako bi vidjeli da nismo sami, da vi niste sami, nego da radimo zajedno jedan veliki posao. Da. A to je širenje Božje riječi. Mi se vidimo u idućem videu. Ako niste zapratili Danielov kanal, slobodno odite na Povratak pravim vrijednostima se zove. Tamo ga nađete, imaju jako dobra predavanja i podržite ga u njegovom radu. A mi se vidimo u idućem videu.